kun makita dagiti taraken mo akalding iti solar tayo, normal na kay. Ay, kit bayam ida Apa nga min ay dagita kalding ko ti bambantayan bakit? Kasano, no napanda iti solar ti kaaruba? Samit siguro. Kunak tumangamin kan ka nga ipagod mo latan. Anyala una ti pagdanagan bakit? San ama pukaw dagita kalding? Tamo dati pagawilan da. Ay na, talaga anatangken ti ulong. Ano nga min no si kanti mapan mangala iti kananda. Ada ayamit ti ulo analok niyang. Ay na dinakman pilosopon si Kanorman. Amumit bakit? Tak-tak lang. No ipagod ko na kita kalding. Nagado aluot dita. Isudamit din di agsapol. Taplo pilin dati kaya da. Kasano no makaperwisyo iti pada tayo aman nalon. Wano saan ang mga no dumanon da ijay sentro. Di ka di madalagan bakit? Binilen kumit ana imbag dagita kalding iti agsapa. Anya? Naimbag abigat mo, Mari Rosa. Kastamat ken ka. Nasapa ka met, Mari Marcia. Ay, mapanak iti garden ko, Mare. Sika nga saan ka kadi mapan iti garden mo ita? Ay na, aglabaak pa'y, Mare. Umunak nga rudon, Mare. Agsibugak pa'y ngamen. Ay, wala, Mare. Nang runa kat saan nagtudoy di kalman. Wan nga rod, Mare. Mala, danunan naktulatan ni Jay. Wan, Mare. Mangala akto iti meriendaan ta. Ay nawaw, dahi takat kayat kukan ka, Mare. Sige, agpatuloy ak nga rudon, Mare. Tapno saan ka mat amataktak. Sige, Mare. Agan-anad ka. Ay, wow! Apay dagita akal ding Marcia anak kau. Kanay, kapitpitak ka pa yan. Nan ano ka? Ay, naimbaglangan tayo may kayo, tatang. Kinandag ito'y akal ding timulak. Isungain, pagod kukit din, ah. Apay nga rin nga impagod mo pa'y laang. Inaabog mo lang ako man, ah. Nakataray nga rin ti daduma, tatang. Iso at lulaang tinay pagod ko. Ano nga rin dagita? Saan tayo mangamok? Nga sino ti makinkukwa ka dagita akal ding? Wan, saan tayo nga ammo no asino ti akin kukwa kadagita kalding. Isu nga itulod ko ija barangay hall inton madamdama. Anya? Wan tapno ammok no asino ti singirek. Agruam dagita ang mahilig amang ibulos iti tarakenda. Umunakan nga agawid, tatang. Mapan ko lang itulod dagito'y akalding iti barangay hon. Agreklamo akmatlaang kan ni kapitan. Saan ka kanipay ang mabisen? Saan pa'y matkit di, tatang? Ngam, sigurado ka ka na. Ang maguyod mo tatalo akal din. Ay, no, ha. Kabailak, tatang. Nabailak tupay ak kinamat. Ida, itay awan kayo pa'y. Nay, kapitpitak ka pa'y mo. Ustukit di, Tapno makita ni kapitan ti perwisyo nga inaramid dagito'y akalding. Saan lang anam na minsan anapasamak ti kastoy ka. Alang araw, umuna ako. Agan anad ka. Ay nawaw. Si kamat gayam day ta, Mari Marcia. Kunaklakit din no asino itay ti sumungad. At damat guyod-guyod mo akal din. Ay, awanan, Mare. Awanan, timulam akamote. Kinandag ito'y akalding. Anya? Naimbaglangan, Tanasapak, anapan iti garden ko. No saan, ang mga no nakataray matan dagito'y akalding. Ay nawaw. Kat no awan pa'y naramraman ak kadagitiin mulak akamuti. Ay, awanan tinamnamaam nga agbagas, Mare. At to'y tiladawan ti garden ta. Talaga pinicturak, tapno ada ebidensya. Adamot lang in video. No kasta nga rod. Urayan nak, Mare. Urayan nak, tagkuyog ta ang mapan iti barangay hall. Anyat orasan, ngam awan pa'y matdagiti kalding ataraken mo, Norman. Ay nawa. Apay ay adagiti kaldeng kuti bantayam sa kabitang. Siya kun ti madanagan lakay. Anya ay ti pagdanagam una kan. Ay, jak man mo.
Ngam sa bali tagparparik na kanya. Bisin mula yung dayta. Sigurado umaya ka pa, tag merinda ta pa'y bakit? Sa anak pa'y amabisin. Kat no kalkalpas ko lang ang anangan. No saan na ka mabisin, nalabit nga epekto ti kapidayta. Siyak nga nga rudin ti mga. Kumusta nga ba si anak ka? Namuan nyo ka din, no asino ti akin kukwa iti dadya akalday. San pa'y nga ron, tata? Nagrigat ti mang sapol. Uray nagpost da kapitan iti Facebook. Kadwan ngamin kadagiti kalugaran tayo katawan mo't cellphone da. Sano pa yung dayta? Ay, dayta nga ron, tatang. Naimbag kumamot no sapulan ti akin kukwa. Tapno nabibit amaamuan me no asino ti singiran me ka ni Mari Rosa. Ang mga kitino na bisinan dadya akalday. Adumat ti ruot kan bulbulong iti asidag ti barangay hol, tata. Adu ti kananday jay. Ti parikot laeng no awan ti umay mangala. Bakit? Naksayan iti talo ti taraken ko akaldir. Anya, Nalabit nga da nagtakaw. binilang mo ka di anasayaan. Wen, inulit-ulit ko pa Kit talaga akurang iti talo Ay nawaw, sa dino nga tamo tinagturungan dagita akalding. Sigurado kinurso na daan nagjag tatakaw. Bakit? Nakin asapulin ta nagja akaldir. Ay, tangken ulo ka ngamin. Yeah. Anya nga ita, si kaamot lang ang tigkakaasi amang sapol ka dagita akalding. Mabalinti ang saludsod na Melsi. Kanya ti saludsodam, Norman. Saludsod ko man no adatilim mablabas akalding iti palaangan yo. Ay, wun nga agpaisaw. Nalipatak matan nga imbaga kada kayo. Ha? Anya ti nalipatan nyo kain baga? Nakita ka guyod-guyod ni Marasya ka baranggayan tayo ti kalding yaw. Hindi na minsan nga aldaw. Ha? Anya? Kapit-pita kay di limabas iti paraangan bay. No kasta. Ang mga rakit din no pinaltidan ta kaldiyang be. Wano, ang mga no na ilako da. Ay mapan kalangan iti ayanda tamapan mo sa lutsudan. Saan ko na kinasarita iti limabas iti paraangan bay. Tamadlaw mga agdardaras. Amukon, bakit? Ay nawaw, anya ti ammom lakay. Amukon no asino tinangiguyot iti kaldiyang ta. Asino? Ni Malsya nga kalugalan tayo. Ay nawaw, anuwan na ko ma. Kit ang mga no inlako na miten Imposible mat nga aramidan ni Marcia tikas na lakay. Saan mat nga agrupro pang agtatakaw di tao. Wena, saan nga agruplo pa nga agtatakaw? Ngayon, ada tinakakita kin ko na. Anya? Ay, bakit? Agpilisak, ta mapanak ka di balangay, hul. Mapanak agleklamo. Ay di ka ko magdardara sudos lakay. Kasaritan pa'y ni Marcia Ay, awanin ti lumbeng ang pagsalitaan, bin. Nalawagin ti amin kanyak. Nagawid ka mat adagos lakay. Kunak man numapan ka iji barangay hall. Wen, naggapu ka di balangay, hul. Nakita nga lo ti talo akal diyang ko na ipagod iti sangwan ti balangay, hul ya. No kasta. Ijay tinangipanan ni Marcia. Wen, Kinasaritam ka din ni Kapitan. tiyak ko na ni kapitan kanya. Kat impanda ka no ijay, ta nakapil di iti mula. Ay, dayta kit din. Dayta tibagbagakan ka, Norman. Isuasan ko nga inyawid Saan pa kaya nga amo na kapitan Ako kwak dagi di akal diyang. Saan ko nga impakaam mo. Kat inyawid mo kuman Agtar na kalatan. Ulay ko kwadan dagi di akal diyang. Agsubli ka kit di iti barangay hall. Kasaritam tumat laang da Kapitan. Tapno malpasan dayta aparikot. Si kamot gayam ti masalaw ko iti dalan, Marcia. Apay ka din na Marce.
Ay, kinasarita na kakadin ni Norman. Ha? May papanitian niya, nana. Awan mo tiyang mo karumbang nga pagsaritaan me. May bagak ngamin kan kwa na. Nakitak aguyod-guyod mo ti kalding day. Di namin sangal daw. Kit makaungad si ka. At kapon dati na kaumaw. Anya? No kasta. Kalding gayam da Norman tiin pan medyo barangay hall, nana? Ah, barangay hall? Wan, pagod mi pailang ije barangay hall. Takayat mi amaamuan no asino ti akin kukwa. Kinandamat nga min dagiti mula mi, nana. Ah, husto ti nangagyo, nana. Adda ije barangay hall ti talo a kalding da. Uray kaskasano, saan ko apaginterisan ti saan ko akukwa. Ada ibagakin ka, Mari Rosa. Anya day ta, Marimar siya. Amokon, no asino ti akin kuko kadagidya akalding, Mare. Ay nawaw, kasano anam mo, Mare? Nakasaritak ni Nana Marcitay. Napan kano ni Norman akalugaran tayo iti ayanda. Sapsapulan da ti kalding da mapukpukaw. Nukasta, da Norman gayam ti akin kukwa kadagidya kaldeng. Wan, agkuyog ta amapan iti ayanda. Tanasken abayadan da ti pinirdi ti bulos akalding da. Damar siya ken Rosa ti sumungad lakay. Jesus, amangan no na ang wanda akalding tating tulog da di balangay ho. Nalabit akas na. Sa kantak sumango kadakwada. Ni, apay asyak ti ibon mo. Kalding mo dagijay, saan ka di? Naturturid ka nga minangamtis ya. Ay saan? Sika ti sumango kadakwada. Kunak tumot ngamin amapan ka iti barangay hall. Tapno malpasan ti isyo. Ngam agpatangken ka ngamin. Anyang nga ti bagak kadakwada. Ay kat dumawat ka ay iti pamnakawan. Kasanuno kasuan data. Wendo pagmurtain data. Ay kat diskartyam Anyang arud ngay no adumat piman ti pinerdi ti kalding mo. Anya ti masapul yulosa. Malsya. Nadamag mi akalding yugayam ti inpan medya barangay hall idi na minsan nga aldaw. Ha? Amuyo mat nga da kalding yo ijay. Ngam apay nga diyo pay laapan alaan. Ay. Di kaya agpabasol akas ta. Tawan ti pamanek-nek yo akalding kuti ng pildi ti mulayo. Naa, Anya kay ti amok. Amangan met no basta ing guyod yo lang ti kalding ko. Tapno adala ang ti mapabasol yo. saan kami akas ta klasin ti tao, Norman? Oray kaskas amumi matlat ta ti makonsensya. Ngam no kastagayam asaan ka amaala iti nasaya at asaritaan, agkikita tayon tulangan iti barangay hall. Day talaing gayam sanak amabuteng. Ay gusto day tan Norman. Aglablabas man ng tangiwat mo kuna nay. Imbes ang makisarita ka itinasayaat. Saan? Kasi kapay laang tidakis ti sa una. Ay unay ka Norman. Di siya ka kumati si Mango kadakwada. Apay ko maasyak, kat kalding mo dagita. Anyang arod ti ammo. Kas na ko nakitayin, awan ti pamanek-nek da akal diyang ko tinangan itimula da. Kasano no inguyod dalayang, tapno adda ti mapasubo. Panagkunam ka di kat maaramid dati kasta. Anya nga iti amom bakit? Nakita mo iti napasama. Saan? Ngam amom apod no ti ibagbaga da Marsyaken Rosa. Kaya't mula yung ngamin amay pabaranggayak. Ay kat no iso ti rumbang ama aramid. No iso ti pagnakmam. Apay kit din asaan? Nagapuak iti ayan da Rosa ken Marsya. Kat adda impakita na aladawan kan video kanya. Video? Wan, video kan ladawan dagiti kalding mo. No kasta? Wan, husto ti pampanunutam. Adda ebidensya da akalding mo tinakaperdi iti mula da. Hindi ka mo, amang ankit din no nabuya mo ni Kapitan Dayjay. Anya? Saan?
Diyak kaya't ti mamultawin lumabalod. Dayta. Ay, Dayta ti ganabon ti tao anatangken ti ulo na. Awan ti denggen na asao. Malungamin ay ti kasapulan nyo, Rosa. Agbayad akon. Ibagayo lang numano. Ay saan? Pagsasaritaan tayon to ti may papan iti day taabanag ijay barangay hall. Masapul ka di nga ije barangay hall. Wana, tapno mangag ni kapitan no anya ti mapagsasaritaan tayo. Kan tapno pagadalan matlangan dagiti padam nga responsable. Saan ko maakasta ah? Diyak kaya't di maadan iti record ije barangay hall. Pangaasyo kumamit ata unusin tayon. Tapnusan metla ang amataktak na kapitan. Ay, pasensya kan. Ngam nakapagdesisyon kami iti kumarek. Pinadas mi mati nakisaritakin ka. Si Kapay ti makaunget. Ita, si ka ti umay agpakpakasi akasta? Ay, nawaw! Agbalin tayo kuma a responsable. No adda ti tarakan tayo, nasaysaya at no ipagod tayo. Saan tayon nga agpatangken? Taamangan no iti udi na, kadda tayon tumetlaang ti mapirwisyo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Ibay da pipito, kintinubya na, Nora bagay. Ada ka di makitkita mapipitaw. Ay nawaw. Kitkita ang mga awan. Agsaludsod ka pa ilaang mait. Pero napudot ti ulaw. Awanan ti bibi ang mau. Ha? Da pipiton sa mo tinda tabakan. Na, ayun nga paiso. Nay? Nay, jay, tinobya na. Na? Saan mo pa'y alam mo tinubya na? Yung kastagit din direksyon mo. Kita ang matikawas na lakay. Nakabisti na iti sleeveless. Kahit anyak ko maitalo nakabistida ito sleeveless. Judgmental kalaula mo, bakal! Si kagayang tinubya ti anak ko balasan ko, naimbag man ta nakapasyal ka. Wanang kal. Apay nga angkil may laing. Ha? Tatang ko namlatan. Ha? Di tatanga talaga. Advance kayo manin. Ang mga mapresure tinubyak tata. Ay, huwing ka di. Ay, kung kunak lang dahil balasan ko. Mapanak pa iti kusina. Agbirinda kayo matay. Sigurado, mabisbisin kayo. Ano aramidam dito yung kusina, bakit? Imbes ang makiistorya ka itinubya ti anak ta. Anta ka dito. Apay ayan agado asal saludsudam si katitaw. Di mo ka di makita nga glutluto aka. Siya akong tagluto. Tas sikat ti sumango katakwada. Ay nawaw, apay kuma. Saan ko ang kurso na daday chay ang babae para iti anak ta niya? Na, apay kuma. Napintas mo ni Yolanda. Agbagay danto pa. Aha! Kas jay tinapintas. Yeah. Nagpuskol ti make-up na. Sa maysa, jak man magustuhan ti kas jay akawis na. Hindi kas tapay lang alangan na kahit madlaw asa daot. Ay awanan, kaasin to ni Pipito no kwala kay. Ay na, italang ang makitam di tao. Ngum kastaki din ti bagbagam. Nakabagtay. At subli ka ni Jasala. Ituloy yun ti agsasarita. Ayaban kay tao no nakasagana ti pangaldawan tayaw. Agpakada akon, Auntie Nora. Agan-anad ka, balasang kaw.
Agyaman naklaunay itinaimas nga adobo nga impasangoy kanyak, anti. Inton maminsan tumanan. Na, adapay gayang plano na nga agsubli dito'y balay. Ay nawaw. Nanang, itulod ko ni Yolanda iti paradaan. Masapul ay nga itulod mo kat asidagmat ti paradaan. At nakaditi parikot, nanang. Ah, ay kwa. Ay, awan may tanak ka. O sige na, agrobot kami nga roda. Agrubat kami, anti. Wan, agan anad kayaw. Ay, na makaang sakmet lang ng itinasayaat. Ay nawaw, jak amuking kanura bakit? Nakitam laang ang nakamik-up ni Yolanda. Panunutin mo din asa daw. Saan mo pa yun akayat para kinipipitong anak ta? Saan lang anay ta? Tsakmet lang magustuhan ti kolor ti buok na. Saan ang natural? Kano bagay na mapiman? Ay, nawaw! Awan lat ibagam no di bagay na! Nagngатulaunay mo ti standard mo. No may papaniti manugang ta bakit? Sigud mate! Sana mabalin a basta-basta ti maasawa ni Pipito Lakay. Jak ipalubos asadot ti maasawa na. Agsalding ka man. No kastala ka na yun. Amangan no saan ton ang makaasawa ta anak ta. Aho, nagado di ta babae. Nagadungag pesaw. Ngam saan mo't amabalin asikat ni mangibaga. No asino tirumbang nga ayatan ti anak ta. Adaman madlaw ko itiin ang pipito. Anya day ta may labs. Nakitam ka di no kasanudak akikaan itay? Ano ka masaw eh? From head to tumot ngamin, kun kas lalik-liklikan nakpay. Ang mga no sa andak akayat para ken ka. Abay ko ma. Ninanang aya, di makiden nakin ka. Siyak man. Win ang, Amo may labs. Kas jay lang ninanang damo. Mayroon kang tulad ta ka di may labs. sapila kumaang. Kanayo nam to ti umay. Tapno agbaling kayo mo't aklos ken nana. Naibagmag tanagawid kan Pipito. Kunak man numarabyan ka manan. Apay ka din na pudot ti ulom nana. Isu ka di day jay tinubyam, ah? Isulaang mo ti babae nganyam amok ka lang kayo kinitata nga. Jak kayat day jay ayulanda para ken ka. Naglawag asadot. Ay nawaw. Kasano ama ibagayo asadot tinubyak nanang. Kadmatlaw matitilangana. Nagpuskol ti make-up na. Ken kasla nakaart-arti laon ay. Agsapol kalaptan iti sa balay. Na, nakamik up lang. Panunutan yun asadot. At dati natalgid at trabaho ni Yolanda na. Basta, nagkadua babae dita. Dayjay pailaang mat ayolanda tinapili. Una lang. Aduda. Ngam ni Yolanda nga rudmat ti kahit ko. Ngam itikas na nga aramidan nyo. Amangan no agbaak da taong. Rimwork ka din ni nanang mo, Pipito anak ka. Wandata, mabalik ka ulit yan ti kumari na. Apay ka din. At dala ang tinapatag nga ibagaking ka. Saan ngamin amabalin amangag na? Ta sigurado sakto manin ti pagpupudutan na nukwa. Anya din siya, tata? Kasto ngamin anak ko. Saan akayat ni nanang mo ni Yolanda para king ka? Kasta nga ruti ko na kanya kidigal man, tata. Jakman amo itiday ta nga inam anak ko. Panagkunak nasaya at tao ni Yolanda. Ay, nalipat at magayang tibayan ko. Na, Nay, payakas na ti panangkita yung adwa kanya, Pipito. Lakay. kuha ba kay awa mag? Nakita ti payang mo iti silad ta iti kalman na. Adan dyan. Abay, sirip-siripin yun nilalang tatang. Wala, tapno, makasigurado ta na panay. Kasano lang, numangag na ti saritaan ta. Naibaglaan na, ta nagpukawadago si tay. Bayang mata mangag na tatang. Ay nawaw, saan amabalin anak ko?
Sigurado agurain niya. Numaamuan na ti pagsasalitaan ta. Kabutang yun ni nanang tatang. Saan ba? Naklaan kalat nga gaba kami. Numapasabak na ita. Sigurado nga iti salamanan ti pagturuga. Madamag kuman, Marinora. Nubya ka din ni Pipitaw, tay napintas a babae a kadwa na idinaminsan nga aldaw. Adayaman na pinta sa kadwa na, Maray. Jay man naka-sleeveless kan naka-make up a kadwa na idinaminsan nga aldaw. Ay na, nagseksisi ka. Naa. No dayjay ti agbalin a manugang mau. Ay na, sigurado a napipintas kan gwapo ti agbalin nga apo ko, Maray. Anya? Ay nawaw, apaya kasta ti reaksyon mau. Kaslasaan kamot anaragsa. Kasjay din napintas ken kamaray. Napo daw lang ken napuskol ti make-up na iso akasla napintas, Maray. Padasam ti umasidig ken kwa na. Makla at ka siguradaw. Hey, Sikakit demot, Maray. saan lang aday ta, Maray? Nukit kita ang tilangana. Kaslasadot. Anya. Apay, Maray. Make up kan kawas ka diti pangibasaram iti sadot a tao ita. Wedding anniversary yung gayam kinitatang ito no may Sabado na. Apay kumano wedding anniversary, may. Ay kat agsilibrar tayo Ay, sana. Siya kundi makamoy di kwarta mausar nanang. Ken ibagak to ken ni Yolanda. Tatumulong agluto. Nalaing day dyan agluto kay. Ay, ako matibibi ang kauno na laing agluto tinobiam, Amuyo ka din nanang. At ti restaurant na ibagyaw. Sana basta-basta restaurant. Nagitilang at dati kwarta na ti makaunag iti day dyan restaurant. Ha? Day tatipod mo nanang. Iso nga ayaban tayong agluto para iti wedding anniversary yung kinitatan. Oray no napuskul ti make up na. Nagagday jay, nanang. Wedding anniversary da nanang kintatang itong Sabado, my loves. Umay kanto tagluto ka, ha? Uy, awan ti parikot no may papan iti dayta. Kaya't kumat tapno makabanding ko ni nanang mo. Kasla ada yung amin tirik na kanya. Win kayam. Mabalin ka di asan ka nga make up no umay ka? Apay ko, ma. Sana bali ata napintas ka lang tamo. Uray awan ti make up mo. Ay na, amumot amasapol anak ka make upak tunggal rumwara. Uray mamingsan laeng. Ninanang tumag ngamin. Apay, anyati ko na ni Auntie Aya. Di ka ko mamasakta na. Dil-dilawan na kami. Ti make up mo. Napuskol ka na. Kan gaputa napuskol ti make up mo. Panunutan na pa yung asadot ka. Diyak malam mo kanilanang mo. Super judgmental mo. Anya? Day talagayam ti makagapo. Sige, siya kon ti makaam mo, Pepito. Dahil pagmanta na kaumay ka, Yolanda, balasan ka. Naibaga ngamin ni Pipito nga agluto kami kano angkal. Wen, isaw ti nagngimboluntaryo ginga. Maturog kalatan sa balay, Sa nabalay, dami ti bakante asilay. Talusak no madamdama. Agyaman naklaunay angkal. Sige, agbati kayo pa dito, mapan mi alahan ti babaw. At danaan ti mito kusina. Mapan kanto itayan, nakalpasan ti panaginalap. Wen angkal. Ano sampay tagbati dito balay, my loves, ha? Sa nabali, taas itaglaang mo ti pangalaan mi ti baboy. Awan parikot no may papan iti day taabanag, Pepito. Tulungan kayon amang isagana kadagiti mailuto inton bigat, Auntie. Ha? Oh, apaya kasta ti reaksyon nyo. Kasla naklaat kayo, mat nakakita kanya.
Yolanda? Da kayo man, auntie. Sa anak lang ang nag-makeup. Kasla saan na kun mailasin. Ay, nawaw. Napintas mo lang tagaya mo rin saan na naka-makeup. Adda ka di parikot, auntie. Ming-ming-mingan naklat-tamot akas na. Ay, ikwa. Ay, awan might balasang ka. Ay, tugaw ka. Tatulungan nakman nga raw. Sige, auntie. Isuro yung arod no anya ti Aramida. Kumusta nga eh? Anya timparamid ni nanangkin ka. Itay awan kami kinitatang. Nagadu, Pepito. Okay? Okay kayo kating? Siguro, imisamat kanyak itay. Ay kaya nasayahan nga rin ano kasta. Una, narigat mat ngamin no saan ko close ti agbalinton akatuganga. Kasta man di kahit kung kayo landa. Amom di makibagay di pada matao. Sa may isa, orang no kasya ni nanang. Maano usam lata? Unak tumat kan kasyak ti makaam mo. Kitaam, iti saan nga agbayag, agbalin kaminton close kin ni nanang mo. Di mo mat-imbagbaga kanyak nga imay gayam ti sunto bimanugang mo, maray. Ay, saan mo ba't kami na sinaludsod, Maray? Ay na, nagpintas lang tamaray. Uray saan ang naka-make up. Kita ang nagagod. Amo na titimulong ang nagluto. Wen nga rod, Maray. Nagkamaliak. Kasano mo ngamin maray, injudge mo adagos jay tao. Naminsan laang anakitam ang naka-make up. Pinanunot mo kit din asadot. Day tangarod kat, Maray. Ay, imbaglaangan ano saan na ananggag dagit imbagbagak ide. Sana bale, nawaya pa'y mati panawon, mare. Agbalbaliw ka nga minun, tamangan no inton sumaruno. Maupayon ti manugang mo kuma. Ay awanan kaasin ni Pipito. Ginadaka pa'y matayo landa. Sa nabalay, tadamat dagiti kukumarik at tumulong ang mga sikaso kadagiti bisita. Okay lang ang kanyak, Auntie Nora. Ay nawaw, saan nga okay kanyak? Umay ka man kit day, taggidan taamangan. Ha? Ti kunak, isardeng mo pa'y laang tar aramida, taggidan taman amangan. Kantap no makapag-istorya tamatin Mabiit lang nga rod, Auntie. Tagbuguak pa'y. Magawaam, sumurot ka kanya kay Jairwar, tamangala ak iti kanenta. Agpakada akon, Auntie. Ay, mabitlaan, Yolanda. Apay ka di. Kaano nga min ngagkalay sa kayo ka ni Pipitaw? Saan mi pa'y anagsarita, Auntie, may papan itiday taabanag, Auntie? Panagkunakat, nakasagana kayo matang. Anya man ti bagbagayo tinobya. Ha? Ay, salsalud-sudak lang, no kaano ngagkalay sa kayaw. Tapno uray dito yan balayan ngagnaag. Anya? No saanin amasapol nga itultulod mo ija balayda, ay nawaw. Tumtig tulad talita nanang. Nayunan mila ang turnong me. Amom titaw, nagagat magayam ni Yolanda. Kan saan lang aday talakay. Napintas lata uray saan anak make up. Ita, ang mumaon. Wen, ay nawaw. Siyak nga rin di mapain kan kwa na lakay. Ay nawaw. Normal lang day tabagay. Kaya inton maminsan, di ka ngamin agbalen a judgmental. Hindi ka agpakalain. Naimbaglaan niya, tanaalos ni Yolanda. No sa bali at tao, tinagaramida mitigas jay. Amangan no nakangagkan. Wen, lakay. Saanan ama ulit. Rumaglaan bagay.
Tano maulit pa talaga ang makangag kamot kanyak. Ay, nawaw! Saan tayo kumanga agbalin a judgmental? No saan tayo pa'y nga amo, ti husto a kinatao ti pada tayo a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.